CIIKO iria ikoretwo igithie na mbere cia kuragwo kwa atumia na airitu no ithiete na mbere gukumithio. Umuthi gikundi gia gutetera ihoto cia atumia gia Coalition of Grassroot gigicakaya kuongerereka kwa ngero ici. Gikundi giki gikitie ritana kuri honge cia uthuthuria magoti o undu umwe na anyiti itemi angi hari gutigirira aria maratabania njuragano icio ni maikio ngono na makinyukirio makinya maria magiriire ma kiwatho. This is a collective war. It's not a women war alone. When we are murdered, also our families suffer. It's not enough to ask women to be careful who they relate to. It is the state responsibility to ensure security for all and take action on the perpetrators. Gikundi giki hamwe noguo ni moritie mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto kwanirira njuragano ici ta ugwati kuri bururi guku makiranira guthie na mbere na gutabania mirurungano ya thayo ya kumenereria ngero ici. It is sad that feminists, activists and women in all their diversity in Kenya have to pile pressure for justice to be served, raising questions whether the perpetrators of such crimes can't be jailed without pressure. Gikundi gia gutetera ihoto cia umundu muhuri onakio ni mokiriire njuragano cia mahinda kwa mahinda kuria maugite ni meguthie igoti-ini guthitanga thirikari kurumirira njuragano na unyitani wa migwate makiuga gatiba ya bururi ndikoretwo ikirumirirwo na njira iria yagiriire. Watu wamekufa, watu wamechukuliwa na si watu wa kawaida tu, mpaka sisi madefender pia human right tumeona wanachukuliwa, wanapotezwa. Nchi haina usalama kabisa. Mauaji zamani ilikuwa tusikia kina huko, kina Pinto, kina Jemkariuki, lakini sasa wanauliwa ni watu wa chini kabisa ambao hawajulikani kabisa. Kiumia kihituku mucirithania munene Martha Koome ni okiriire njuragano ici kurioririe honge ciothe kunyitanira na kuruta wira na njira njithiranu niguo kugitira airitu na atumia. Akiuga ni ndeto ya kieha atumia 97 kuragwo na njira ya unyamu ihinda-ini ria mieri 3. I call upon all law enforcement agencies in the justice sector, social services and civil society organizations to intensify our vigilance and protective measures. Hamwe noguo mawakiri atumia gikundi-ini gia FIDA ni meriga gukirira njuragano ici kuria maheanire ihinda ria thiku 30 thirikari ikorwo igitabania uthuthuria wa andu aria makoretwo makigera ngero icio na kwaga uguo FIDA itabanie mururungano wa gwetha kihoto kuri family iria ihutitio. Ni ndeto ethiete na mbere gwikira andu guoya riu thirikari ikiurio kinyukie ikinya na igitire muingi. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.